Ibihe byiza kuri wowe mukunzi wa Zoom TV. Uyu munsi ngiye kubagezaho ikiganiro cyiza nabateguriye kivuga ku muyobozi wa Hamas hashize igihe gito bitangajwe ko yapfuye. Kanda subscribe nimba utari wayikanda ubundi ubane nanjye muri iyi video. Yahya Sinwar yarazwi cyane ku izina rya Abu Ibrahim, yavukiye mu nkambi y'impunzi ya Khan Yunus muri Gaza. Ababyeyi be bakomokaga mu gace ka Ashkelon ariko bahinduka impunzi nyuma y'icyo abanyipalestine bita An-Nakba, bishatse kuvuga mu rurimi rwacu icyago, aho abanyipalestine benshi cyane bahunze bava ku butaka bw'abasekuru babo muri Palestine mu 1948. Ako gace ka Ashkelon ubu ni kamwe mu duce twa Israel. Sinwar yizwe mu ishuri ryisumbuye ry'abahungu rya Khan Yunus, nyuma arangiza amasomo y'Icyarabu muri Islamic University of Gaza. Icyo gihe Khan Yunus yari izingiro ry'abashyigikiye umutwe wa Muslim Brotherhood nk'uko bivugwa na Ehud Yar, inzobere yo muri Washington Institute for What Near East Policy, wakoranye ibiganiro bine na Sinwar ubwo yari afunze. Sinwar yafashwe bwa mbere na Israeli mu 1982 afite imyaka 19 kubera ibikorwa bya Kisilamu. Yongeye gufatwa nanone mu 1985. Muri icyo gihe nibwo Sinwar yagiriwe icyizere n'uwashinze Hamas, Sheikh Ahmed Yassin. Bombi babaye inshuti za hafi cyane, nk'uko Kobi Michel, umushakashatsi muri Institute for National Security Studies i Tel Aviv abivuga. Ubucuti n'umukuru wa Hamas bwagejeje Sinwar ku kuba umuntu ukomeye cyane muri uyu mutwe, nk'uko Michel abivuga. Nyuma y'imyaka ibiri Hamas ishinzwe mu 1987 yashyizeho itsinda ry'umutekano ry'uwo mutwe bise Al-Majid. Al-Majid yaratinywe cyane kubera uburyo yatangaga igihano cy'urupfu. Michel avuga ko bibasiraga amaduka bakekaho kubika amashusho y'ubusambanyi kandi bakica umuntu wese bakekaho gukorana na Israeli muri Gaza. Mu 1988 Sinwar yashinzwe gutegura, gushimuta no kwica abasirikare babiri ba Israeli. Muri uwo mwaka yafashwe na Israeli nanone akatirwa ibihano byo gufungwa burundu ku cyaha cyo kwica abanyipalestina 12. Sinwar yamaze igihe kinini cy'imyaka ye nk'umuntu mukuru, imyaka irenga 22 muri gereza zo muri Israeli kuva mu 1988 kugeza mu 2011. Igihe cye afunze aho hamwe na hamwe yafungirwaga ukwa wenyine, sa naho cyatumye aba umuhezanguni kurushaho. Ehud Yar baganiriye kenshi, ati yabashije gushyiraho ubutegetsi bwe nta mpuhwe, akoresheje imbaraga, aba nk'umukuru w'izindi mfungwa, akaba ari we uzivuganira ndetse ashyiraho n'amategeko zigomba gukurikiza. Leta ya Israeli ivuga ko ubwo Sinwar yari afunze yari umugome, umutegetsi uvuga rikijyana kandi wihangana bidasanzwe, ushimishwa na bike, ufite ubushishozi bwo gutwara ikivunge. Yar asobanura Sinwar ko yamubonye mu bihe bitandukanye bahuye. Ati Sinwar yari umuntu wihinduranya bitewe n'uko ibintu bimeze. Nyuma yo kuva muri gereza, Yahya Sinwar yaje kuba umukuru wa Hamas muri Gaza. Ubwo yari muri gereza, Sinwar yizigiye burayo agera aho akivuga neza, agasoma ibinyamakuru byo muri Israel. Yar avuga ko Sinwar igihe cyose yahitagamo ko baganira mu gihe burayo, nubwo Yar nawe yavugaga neza Icyarabu. Ati yifuzaga kuvuga igihe burayo neza kurushaho, ngira ngo yabaga ashaka kuvugana n'undi muntu ukivuga neza kurusha abacungagereza. Sinwar yarekuwe mu 2011 mu bwumvikane bwatumye abanyepalestine 1027 barekurwa. Israeli nayo ihabwa imbohe imwe gusa, umusirikare witwaga Gilad Shalit. Uyu Shalit yari amaze imyaka 5 yarafashwe ugwate nyuma yo gushimutwa n'abarimo umuvandimwe wa Sinwar uri mu bakomando bakuru ba Hamas. Ubwo Sinwar yagarukaga muri Gaza yahise yemerwa umutegetsi nk'uko Michel abivuga, ahanini kuko yafatwaga nk'umwe mu bashinze Hamas, agatanga igice kinini cy'imyaka yo gusore bwe muri gereza za Israeli nk'igitambo.
ariko kandi abantu baramutinyaga. Uyu ni umuntu wishe abantu n'amaboko ye, yari umugome bikabije, agira umujinya kandi akanagwa neza byose icyarimwe. Kumenyekana nk'umugabo w'umugome bukomeye n'urugomo rukabije byatumye Sinwar ahabwa izina rya umubazi w'i Khan Yunus. Mu bihumbi 2013 yatowe nk'umukuru w'ibiro bya politiki bya Hamas muri Gaza, mbere y'uko mu bihumbi 2017 aba umuyobozi wayo aho. Murumuna we Mohammed nawe yari afite uruhare rukomeye muri Hamas, avuga ko yarokotse ibitero byinshi bya Israeli byari kumuhitana mbere y'uko mu bihumbi 2014 Hamas itangaza ko yapfuye. Ibinyamakuru bimwe ariko bivuga ko yaba akiriho ndetse yaba yaragize uruhare mu gutegura ibitero byo ku itariki ya 7 Ukwakira kuri Israeli. Benshi mu ngabo za Israeli babona ko yabaye ikosa rikomeye kurekura Sinwar mu kugurana imfungwa kwabaye mu bihumbi 2011. Israeli ibona ko yibeshye mu kwibwira ko guha Hamas imbaraga mu bukungu n'uburenganzira bwo gukora uyu mutwe uzatakaza ubushake bwawo bwo kurwanira ibyo yemera. Ibi ahubwo byahindutse ikosa rikomeye. Mu bihumbi 2015 leta ya Amerika yatangaje ko Sinwar ari umuterabwoba udasanzwe ku isi. Mu bihumbi 2021 ibitero bya Israel byibasiye urugo rwe n'ibiro bye muri Gaza, ariko ntibyamuhamye. Mu bihumbi 2022 mu ijambo ryaciye kuri televiziyo, Sinwar yasabye abantu gutera Israel bakoresheje uburyo bwose bafite. Tariki ya 14 Ukwakira 2023 umuvugizi w'igisirikare cya Israel yise Sinwar isura y'ikibi. Yongeraho ati uyu mugabo n'itsinda rye ryose bari mu mboni zacu, tuzamugeraho. Sinwar yari inshuti ya Iran, aho ubufatanye bw'igihugu cy'abashiya n'umutwe w'abasuni ubusanzwe atari bimenyerewe, ariko bombi bari bahuriye ku ntego yo gusenya Israel no kubohora Yerusalemu mu maboko ya Israel. Gutakaza Yahya Sinwar ni igihombo gikomeye cyane kuri Hamas. Ubwo uyu mutwe wamuhitagamo ngo asimbure Ismail Haniyeh wari umukuru w'ikirenga wa Hamas, cyari icyemezo gitekerejweho nta urenze Sinwar bashoboraga gushyiraho.